لكن ما شافان الهجا حش مع رجرتين سياسي جود زنداني ده جرتين الزندانين اللي تركيا بيجو من أفيك كارجريه كي لدانوستانتين دناف بين دسلاتا تركيا و تبقى سيفيل ديمقراطيك حروها بالطائبة دم بارتي كاكو بروسيكا اشتي لتركيا جنوبا بدس بكرن حروها أبي أكيد ناف بين دادگاه بالانتيا تركيا و دادگاه دستوريا تركيا دشي برسكريك دروس كرنا پاريزر و چاوديري سياسي صدق سيلانش ديار بكري ميواني منه و مجاري ام دي باقفن سلاف بوتا كي صدق كي صدق اف تسيرا روشا گرتين سياسي لتركيا چك تسيري چه باندوري لپيونديان جبو پروسيكي نوا آشتيه دكا يعني او مجار مهمه هنزانن دمرتاش او هوالوي براني قدروي HDP انا زندان دا 7 ساله هنك 8 ساله هنك daha نو قرتنا 5 سال هنا يعني او تشتكي حقوقنا مسألة سياسية امكارن بيجن اسير قرتنا يعني تسجي وانتنا تشتكي قريبا بشتار نبونا خاصة ام کارن ناو بکن دمرتاش مزرقlı خشکا قشاناق اویدن حکومتی به قرار حکومتی هاتنه گرتن محکمه زی و اویرا بونا آلت ام کارن اویا بیجن انگو يمروف دكاري بيجي كيست كو محكمة قراري جو قرتنا نا قرارين حقوقينا لقرارين سياسينا كل سر داخوازا دستلاتي أفيا كرنا؟ أفيا ذاتاً آهم تسجيل كرنا حتى محكمة تركيا هنا كي تسجيل كرنا هون زانن بري صلاحتين دمرتاش هات بردان ديسا بقرار كدن هات قرتن زنداني خلاص نبور يعني ناكوكي که عالی حکمتی هنک دبیجن مه با آقا لهب ناکن آهمی یک جار نه 3 جار 4 جار قرار دا هم دایره مزنزی او قرار تسجیل کرد که بردواما گرتنا دمرتاش و حوالی وین او کمیناوین بسیاسی هاتنا گرتن غیر حقوقیه اویا تسجیل بویا که صدق يعني مروف دكاري بيجي كو جر دادگاه لگور سیستما که حقوقیات دموکراتیک سیستما که حقوقی تف بگرن یعنی پروسه که آشتیا جواتی و پروسه که آشتی دناف بینا ترک و کردان دادکاری دست پی بکل ترکیه yani داخواز کردان جدایت داخواز HDP و دم ام بیجن PKK tişteki dine fakat tişteki em karın bejin yek peyve heye yani kadro ki zindani da berdin ev Kürdeki derve HDP de bejin Kürdi HDP'li evzi de bejin em hemu evya de Paris'in ev mesele da tu ihtilafı Kürdan tüneye fakat mesele din da yani Agerbesteki mabeyna devlete Türkiye ve Kandili PKK'da او yani desti Kürdan da tişteki tüne o karar gerek karara devlet o Kandil'e o yani daviye şarzi seraser Kürt dağfazı fakat kadro zindani tu ihtilaf mabeyna Kürdan da tüneye seraser Kürt ali siyasi ali civaki güç dibêjin kadro siyasi berdin evya nehakiye evya bêhuquqiye ki mezine كاكي صدق دواري حقوقي دا سخواسم بزانبين يعني وكي جو جنابيته جي ديار كريم مثلا دادگاها مافي مروف يا أوروبي بريارا سربس بردانا وان دا تركيا جي بشك يعني جوي سازية لي جيب جيناكي قالوا دواري حقوقي دا مافي تركيا هاي كوفيكي بكا باش سوال
پرسەوە باش فام نەکرد دەنگ قوت بوو بلێ ئەو دادگەها ئەوروپایی دووبارە بکن باشتر بلێ برێزیلان دادگەها ئەوروپایی بریاردا بەێ فام کرد کەرم کرد بەێ ئانا بەێ ana Türkiye sadece ahimna yani ev mahkeme Avrupa sadece evna mahkeme bilind Türkiye'zi kararı bir cinanine yani ev zihneki karar rojane zidaya mesela yek vekili HDP hene delhakivi da kararı ki heyet bir berdin vaktaki bu vekil kanun eviye de bezi dosya da sekini ev infazivi gerek navbır bidir محکمه برن تشتکی دبیجن محکمه دن تشتکی دبیجن خویایی که اویا به تاثیر MHP و بیشتر باخچلی اویا بیاناتی که چند جار دا گو امبر نادن اوی AKP'zi اویا قبول کرد yani به قراره که سیاسی دمیرتاش نایبردان قدر سیاسی نایبردان هنه که انسان دن زندانی دار کەک صدقه هەر وەها دناو بینە دادگەها بلند یا تورکیەدا و دادگەها دەستوری یا تورکیەدا هەند پرسگرێک ڕوودانە وەکی جەنابێتەژی دەستنیشان کردین گەلو ئەو یەک دەبێ ئاستەنگ ji بۆ بجیبوونە حقوقی دادوەریە لە تورکیە تو چاوا دەنرخینە yani 100 sala Türkiye du ali diçin ten emkarım bejin yani standartı Avrupa pişte şarı duyamin Avrupa geçtin konağı ki hunzanın standartı ahmi yekiti Avrupa çebu nivcu dili Türkiye heye evya beştari Avrupa be yani van standarttan kabul bike fakat fiiliyatı da evya cina ani vakta ki ani demek ki pevajoyu aşitti Kürtçe rahatıydı sarasarı Türkiye'de yani demek ki çend sal be aşitti derbaz bu vakta ki çuka Türkiye Avrupa'yı standartı ahimi cüda be hukuka beynel mineli cüda be dürkeve tengasi gel sarasarı Türkiye dibini hasaten Kürdime daha ziyade em tezdik dibinin. Melin, gelek spas, kekesizka zilan, Parizer, uçavleri siyasi Diyarbakır gelme.